Oke teman-teman, jumpa lagi bersama Hana Hira Channel. Kali ini lagi ada 3 badut nih teman-teman. Ada badut panda, badut Sailor Moon, sama badut doll. Mau perform nih teman-teman. Ini badutnya, badut yang Bang Asep nih teman-teman. Yang kemarin Bang Asep, Bang Surya, sama Bang Reza. Kita lihat performnya ya teman-teman. Let's go.